Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta laphana umama uZanele Zifuba laphana wey'ngane zakwethu. Usevele wagijima waya laphana enkundleni yakhe yokuxhumana wathi nansi le ndoda wesizwe sase-South Africa ephoste umzimba wami ngiyinqunu laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyacela ukuthi nayo niyishare ukuze nayo izobona zingane zayo. Le ndoda kade yithemba laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngoba lo baba naye ubukeka emdala laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalala imbuzi ngayishaba.